Kekenhun ilek Dubakh Berchem Monarch Kalayora ai kenam ladu kuki champion jangka kekenhun ki kintai Berchem akan lumpur ilek food Berchem Cup walaupun long dekat seng samla long pok proper. Kekenhun ilek Dubakh Kalayora ai kenam ladu akan long ki kintai hadirin kejing penlin kekenhun SYM dan dua penyau lasan pro basket. Kejing ilek kishin rang kekenhun Monarch Kalayora ai kasong pisah bahinyu po hajar tingkah lembat ke trofi. Bagai long pok Kalayora ai kasong pisah besar po hajar tingkah lembat ke trofi. Kejing ilek kintai kekenhun Dubakh Kalayora ai kasong pisah besar po hajar tingkah lembat ke trofi dan bagai SYM Kalayora ai kasong pisah berapa hajar tingkah lembat ke trofi. Pelor kini lah sambil request nam simet cekinong ilek ki betul tu. Go!